Thutha wa miaka 30 ya ukorwo kanitha ici itekwonana ritho kwa ritho, riuma igongona ria mwanya kanitha-ini wa AIPCK Naivasha, thutha wa thikabu eri ya kanitha wa AIPCA kunyitanira igongona-ini rimwe na muthikabu wa kanitha wa AIPCK, kanitha uria we yahurire kuma kanitha-ini wa AIPCA ni ndugamano ya kiutongoria. Igongona ria umuthi rikirikana gukorwo ari kiambiriria kieru hari kwiguithania kwa makanitha maya meri maria makoretwo makigeria gwetha njira ya kumanyitithania na gutuika kindu kimwe. Kwa hivyo ni ombi letu, hata yule mwingine rafiki yetu Archbishop Joroge bado tunamkaribisha, kwa sababu tungetaka kuona kanisa moja la AIPCA na AIPCK. Umuthi uiguano wa miaka ya thikabu gutiga wire kuiguithanirio ukorwo ari miaka 70 na atungatiri miaka 65 makanitha-ini meri, undu uyu ukigwetwo gukorwo ari ikinya riguteithiriria kunina ngucanio. AIPCK tukikaa na AIPCA kama mandugu, kama watu ambao walisaliwa pamoja, tunaona hiyo ndio mood ambayo inatakikana kanisa likue. Hatuwezi kuhubiri hata katika nchi kwamba amani, watu wakae pamoja, na sisi tumeshindwa kukaa pamoja. Uiguano uyu ugikinyanirio na thengia wa njatukano kanitha-ini wa AIPCA gukorwo ethiete na mbere gwithegea, amwe na thengia wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kuria ukorwo ugiikara thi na kuiguithania na uratongorio ni athikabu atatu, Frederick Wang'ombe, Julius Joroge na Samson Muthuri. Igongona ria umuthi rigikirira nganja uiguano uyu, amu muthikabu Julius Joroge wa AIPCA ndegwikinyiti igongona-ini ria umuthi kuria uiguano wa kunyithania makanitha maya ukinyanirwo. Rivoti makiria ikihithura ati kanitha wa AIPCA ndukoretwo ukigeria kuiguana kuma worio wikio uguo ni igoti riria riathanire athikabu a kanitha uyu mambiririe miario makiria wa mweri umwe muhituku. Handũ-ini ha Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.